Chalay ayon kotain kalkoba. Bayhun ilias haikosolti chiqa coronavirus o COVID-19. Kochak alkoqab yetok Japón. Komach chikalel koti. Kams kohist kobabay mochan o kebjet kono. Catorceantijo y la tía de Cosón, mas sin embargo, Shimilón, Gamsa Credi, hasta que hay uno, Bufame Medicina, o Bujajet Catuatán Credi. Ambalti ay kalekan ya chongkol jahi mantil ne okasun iliati chi yante han sino que shiwil clase ilia chi ancha yuhan y man kapastil ne hun iliati kapaschunko ko kami shiwil kas ilia chunko kami pero wal junta sok bilkula lila to hun lanan ha ambina hun shik covid 19 tila ato juntula ihan tahual son shiwyu y tol yuliban inal masanil masyoy ba y masanil anima mas shiwa bay bayul ko kono bal bay ko hango baltila sta komicha habo yu pero chenne wal inta hunsan sha kono baital mas kam anima yu entonces ko taine ko basin ha okin cholilal yet chiko tainun ko babay hun ilia tilaka kasala yet yalanto tachalai jaco mascarilla tashi hun shotil koti pues kohane setiu halil yet amchi ko bek ilne ko inal bay kunilia tip yutol sholko kae ma yet chong aha bichi chi apno ko tsu bayin ti hun shaket animil entonces kai chunko bonlon toko ba ma yet chon at islita yaton baitula chapni ok shop hun ilia tu yet sto hun shaket animilis kae tay astohun ilia tu yuli school kachap no vai pulmon tay kas kachunya bana ho palta ko taine ko basin kam ko ber ilne ko inal masanil icham tahwina isnamilis ache khopo he punin pues ko taine ko ba yul khab hun ilia tiabi les gusta y es wana bien bi hun komulna hili biloko la mulna hil como kisman paisa pues ihan tah chikailo palta miman iswach el alpastia ayonega bi kotaine ko bashim kam ko begilne yulko kono balti baiko choralti ayanaguntu chehu koni yayan kampas chi baiko asan el chorti ma baiko sikal el chor pues ko sayer ekan yetashka tushin kawal che yokin cholilal hun na bale chala estila Hun apisti. Chiel toch yinsbi skonobal tiejal ancobal yet Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala.